Атенем халкым дос туган, чакырсам барын кел уккан. Той берип жатам кубанып, ак бата алып эл журттан. Рызкы жайнап жеримде, той болсун дайым элимде. Баталып жатам мен бүгүн, бөлөнүп сыйкыр сезимге. Бөлөнүп сыйкыр сезимге. Бутагым бүрдө буланып, чоң кала болдум куралып. Бактылуу бүлөп аталып, эй балдарды таптык кубанып. Бөлөнүп балдар күлкүгө, жакшылык жайнап күнүгө. Батасы тийип элимдин, кут кирсин биздин бүлөгө. Жайдым халкыма, ак бата берип аргачан, бар болсун элим дайыма. Батадан бакыт куралып, коноктор коштоп кубанып. Жакшылык болсун үйүмдө, тоюбуз тойго уланып. Тоюбуз тойго уланып. Батаңар тийип ылайым, колдосун бизди кудайым. Башымды ийип мен бүгүн, эй барыңа тазим кыламын. Атенем калкым дос туган, чакырсам барын кел уккан. Той берип жатам кубанып, ак бата алып эл журттан. 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 Жақсы келдіңіз, жақсы отырсың. Қандай ештеңе өрек болсын. Үй болсын, ала жолда үй болсын. Жақсы қой, жүресіз бе? Денсаулығыңыз жақсы ма? Демді күліп жүресіз бе? Ел азырақта тезірек, ма? Қандай келді ме? Болады. Атпасан, тесарыға. Үй құлып болсын, тойлар болсын жақсы. Балдарында шақырып қалу. Алсашқа шері жүріп тұрмамыз. Мен қатар азыр қалдым. Шерді төлешім керек. Ovo tađavljeno mora povno. Ovo, neka.
Bana çıktı o. Ha? Ya hazır el koyulan da şu. Hemen vardı. Bulardı sıkta giydirip koşturuyor ha. Ne yapalım? Yolumuzun kötü de. Olmaz, zarar. Hazır ne varlar bilmiyor. Ne kadar? Sen ne gidiyorsun? O şu dediğin yapışlar mı? O şu dediğin yapışlar mı? Ay, sen çok prova yapıyorsun ha? Kaynağı tutsa bağırdın bile sen. Kaçta tura geliyorsun anayı. Sen de sonunda vantiklerden okumuş bakıyorsun. Ay ben toga giyip çıkarım. Toga giyip çıkarım. Hani ki toga giyip çıkarım. Çalmasın. Hakikaten de yazılı bozdu. Kapay bakımı koltuğu napa? Gelin kapay. Sarpaylar biz gördüler. Kapanlar arın hareketleri. Atın güzel takım ten arıp şu silerdagi baldan ardın kızlar arın yaşta suyun atı gördüğünü nasıl. Kayıtlar ne dilesen ama. Süttü var, sotoylar bolsun. Bu suyla ayne kömür kenar var. Bu yapısı var. Urgun urmatın kızmatı görüp, tuğanlıklar men, bir tuğanlar men, jengem bilen daima şu daima jakşılık günlerden şu nemesinin göğsü olup, şu daima jakşılık bolsun. Toy bolsun, var bolsun, estersen kam bola jakşı. Yaşasın nasip kılsın. Uylar bulup olsun ha. Aldı jenge şu sarpaylaşıp жүрөгүлө өкүл ата өкүл болор, жакшы катташлар, тынч болгула, эсен болгула. Баарына ден соолук, ушундай үйлөр баарыбызга насип кылсын, тынч болгула. Жакшы, өтө жакшы болуптур. Hakikaten de böyle oluyor şu an. Şöylelerimizde toylar olsun, çalmakın, kurtuğanlarımız bana jene başlıyor, bardığın şöylelerin jakşı uylardan bolsun, toylarda kılgıla, kızlargıla, uylagılar, şöyleler kutlu olsun. Bizde kutlu, maylı sütlü uylardan bolsun. Jakşılıklar arasında. Amin. Çay geldik elle ne mi hazır gel. Acına, hey, Alihan. Ve adres. Ya Allah onları. Onları al bir yana. Gel. Ya baldan ne yapalım? Adinan kan içinde gireyim. Ben o toyma geldim lan. Görüşlerden verelim. Allah kızım. Bak. Ben yeni göremiyorum. Gelin
Onun koluna bakın bu. Hanım, bir gece git. Bir yakar. Hop. Qandaysiz ishini? Yaxshimi? O'tirasizmi? Sizmi do'stlaringiz yaxshimi? Qanday to'ylarning bo'lsin, Xudoga nasihat qilsin o'zlariga. Yaxshiliklarni bersin. To'ylarning bo'lsin. Zargarlarning bo'lsin. To'ylarda sarpaylarni keyin to'yni bir qo'yib yuramiz dayma. Yaxshimi? Yaxshimi? To'ylarning bo'lsin. Qancha aytib qo'ying. Az. Demek kelinde fasol bu birinci kiziyordun ya nasıl? Hava olmasın. Böyle bozuyormuşum. Nasıl Baldardan kızlardan çevre kutumunu rahmat. Balgar neveren bana işiniz namam bunu. Жақсы барлық жүріші Erkekler. Gel. Gel hemen geliyorsun. Şöyle gel. Пьяха, мемонда, пьяха. Пьяха так. Anne, gel. 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 O baldadan çakıp çıktı.
Ece. Tol oynayırsa tol demeyin. Girler. Erkekler on, ayollar solga. Girler. Girler. Ayağlar. Ya aç başta toğul. Toğula biz mütbelerden mesela. Varmamız. Koyuyor bu pozun. Hani hep sana geliyorsun, kendin buluyorsun da.
하나 하고 줘. 진짜 다 넣을게요. 괜찮아, 뭐. Adnan sabah gideceğiz mi? Koşmalar mı? Gel. Yaşlı olsun, yumurta olsun.
Onu
Мен азыр алып келдим. Kuş kepsizler. Amin. Kuş kepsizler. Can koşunalara. Ha, can koşar. Kuş kepsizler. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم şol vaqt saatda o'qilgan Qur'on oyatlari bilan to'liq bitirilgan Qur'on xatmining so'ng jana bugun o'tkarilayotgan şu to'y ehsonlardan so'ptirin o'zingdan roziligingda bag'ishlagan bo'ldik. Jalpi payg'ambarlar ruhuna, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhuna, sahaba kiram, avliya mashayixlardan jalp o'zdan duo etganlarga, xususan al-xusus so'ptirin şu bugungi ziyofat o'tkazayotgan Argendin o'tmishda bo'lgan ata babalarının ruhlarına, duaya akıllı bolgan, duaya ümit kılganlarının ruhlarına bağışlayan bulduk. Jalpı atağanlarına şu Kur'an'ın soğuplarının, ihsanın soğuplarından Kudayım özün nasip kılıp, ahiretlerini abad kıl, rahmet cennetine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şafaatlarına Kudayım yetkilin. Özlerine Kudayım salamatçılık, din soluk bergen, şu Argendin özüne, üybülösüne, bir tuğanlarına, ağalarına, şundayla apasına, baldarına, Kuday Taala bardığına salamatçılık, din soluk bergen, iman baylığın bergen, ıhlasın bekemdegen, özüne taat, ibadat, şükür keltirip, razılığını tapkan, salih insanların katarında жүрüşün Kudayım nasip kılgan, ularının da Kudayım imanların bakıvat, ıhlasların bekem kılıp, ibadat duaların Kudayım özün kavul kılgın, üylerin kutlu, berekeli üylerden olup, şu üylerde özün razı ola turgan amal, ibadatlar boluşun Kudayım nasip kılgın, жақшы adamlardı meymançılagan, şundayla жақшы uğul kızlardı tarbiyalap, şu жерде östürgen üylerden boluşun Allah'ım nasip kılgın. Allah'ım rızkılarına molçoluk tapkanlarına bereke vergin, daima adal emge kılıp, adal menen rızkı tap, adal işlerge jumşap, özüngden başkaga muhtaç bolbay жүрüşün Kudayım nasip kılgın. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله Argen'in kala çakasına, Argen üyül vatasına, uğullarına, kızlarına Argen'e. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Şu Argen'in üylerini bereket payız versin, genpeylik etmesi, devletmesin. Kılağın insanların soğukları, morun kutlu peygamberlerine, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, Müslümanların katarında ötükten Ceyçavan'ın
Raçopan'ın, Hüseyin Hacı'nın ruhuna baksadı. Şuların catkı ricaylı olsun, toprağı torku olsun. Kalgan bala çakalarına uzun ömür, baktırılık olsun. Amin. Tinç olsun. Allah Teala ne tilerse tileklerin versin. Şu argen kılvatkan üyü kutlu olsun. Maylı sütlü olsun. Allah şu yerden şu hazır talant aytıp ketkendey. Şu jakşı adamlar çıkıversin, kız versin, ul üylösün, baktılуу bolsun. Amin. Ata etsin bularga. Amin. Allahu ekber. Den soğuk kalayım, uzun ömür kalayım. Kudaydan netlesine tileyim, bağın kuda kabul olsun. Amin. Jalpı gelgen cemaatın Kudayım kadam izlerine özün soğuplar ata kılgın. Bardığızdan Kudayım niyetibizde oңgulgun. Her bir soğuplu işlerdi kalыс özündün razılığın için atkarışka Allah'ım tavfık bergin. İhlasımızlarda imandarızı Kudayım bakıvat kılgın. Özüne taat ibada şügül geltirişke Kudayım nasip kılgın. Allah subhanahu wa ta'ala bardığızın oylağın oy gözlеген maksatlarımızga жетişini Kudayım özün nasip kılgın. Dünya ahiretin jakşılıklarına Kudayım jetken bir rahmetke ya arhamar rahimin. Amin. Kuday Teala berekesi olğanmasın bir rahmetke ya arhamar. Kudayım şu bugünkü ötkörgön buna toy ihsandardı Allah'ım özün dergahında kabul kıl. Okulgan Kur'an ayetlerinin hatmi Kur'anlardan çıkan soğuklarda Kudayım özün kabul kıl. Ataganlarına soğuğun nasip kılıp ötkönlerin Kudayım rahmat cennetine layık kılgın. Kalganlarga Kudayım salamatçılık, din soluk berip ömür rızklarına Kudayım özün bereke bergen. Aldına koygan jakşı tilek maksatlarına Allah'ım özün jetkergin. Ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Amin bi rahmetike ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام. وصلى اللهم تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Toylar jo'sh bo'lsin. Kelgan qanamizlarga da bir jolo razı bo'lingizlar, baringizlarga razılık bildiramiz. Ардактуу меймандар, кийинде кеп калып деп айтам деген инсандар болгон болсо аркенекебизге микрофонду сиздерге сунабыз. Аксакал ата-аналарыбыз өздөрүңүздөрдөн мына эми калып пикириңиз болсо бул жакка чакырабыз. Калуучулар келип бериңиздер.
денсаулықта болсын, тілеген мақсаттарына жетсін, Мұстафаның дайым шұқтықшылыққа жайылсын, дайым тойларға келеді, тыныш денсаулық шын болсын, өткен үйлері, майлы сүтті болсын, өздеріне құт болсын, жерден жалан тойларға келеді, қыз шығарып үйлесін, өмірлері ұзын болсын, жалан тойларға келеді. Ергейсіреме тойлар көңін алып тойлы той қаласын той берген есі басыр келесін шандырақ білесін апалар келесін сендер нұрмады sıra çağırsın хорошо үйде отырған жалпы апалар жеңілер келесін барын сыртқа шақырады жақсы билеген инсандарға тойлы адам білектері бар келіңіздер Paketler
эле сиздерге дагы жугуштуу болсун. Эми өзүңүздүн ак сөзүңүздү айтып, ак батаңызды бериңиз, келиңиз. Ana meymanlar, kuşkepsiger, aylanayınlar. Buna gelip daha süyütküle, gelip daha süyüt odasıgar. Esiraman jeti olgul aylanayınlar. Adina, toylarыңар kut bolsun, sadaqol oyunlarım. Aksarayыңар kut bolsun. Özgörgө nasip kılsın balacaklar men. Үйüңөр tolup bala olsun, eşiğer tolup mal olsun. Bir toğanlarыңар, kardeşlerimler, dostlarımlar bari tez solukta olsun, kuş kepsizler aylanayınlar. Şu nevre çevre görülür yerden uğuluyla kız çıkarırlar. Asmanlar açık yüzüne jarık bolurlar. Men hazır. Tamam orp kaptır hazırla. Singni bırdak veret. Maileden жақсы сөздерді бар қабыл болсын. Әледен қытылдап қой. Дастархан беті жайнаған, бұлбұл құштарда сайраған, ұшындай жырғалы тұрмышқа біз жаралады біле қайрадан. Ушундай жыргалы турмушка жаралады биле кайрада. Жайлоо эми малы багат, жалгандан тиреким калаты, жалганыдан кокус бижат сөги. Айтылып ушугун калат, жалгандан кокус бижат сөги. Айтылып ушугун калат, ырдаса ырда балалы, калган жок бизде балалыгы. Kunduzday bolgan kara çaçay, günü sayın baratağarı. Kunduzday bolgan kara çaçay, günü sayın baratağarı. Hırından atı sarı berden, ırdasın kanar bilgeni. Bir günü düp meyman eken bizi, uşuliga tuş kelgen. Çok rahmat, kol çabuk koyuңuzдар. Азамат, сіз өте сонун ырдадыңыз, апа бар болуңуз. Үйүңүз өчпөсүн, ардайым бар болуңуз. Мына ырдағаныңыз үчүн де белек берип атат. Дагы да болсо эжелерибизден келиңиз кезеге. Ne deyuz, uşul argendin menen Adinanın toyuna bardığız gibi olup oturasınlar, toyunlar nasip kılsın, östörü menen östörü olsun, ağarıp kögörsün, uşerden kız berip, uğul üylösün, tilegen maksatlarından desin, ne tilese tileklerin bersin. Çok rahmat, hormаттуу кетип аткан апалар, сиздерден сураныш, бүгүн эми тойго келдиңиздер, кетпей жок, бир азга күтө турасыздар. Эми тага жүрүп бири болот дейт, Ырысбай тагабызга кеп кезеге суналы. Биздин бай тағаларыбыз мына Көкжаңақтан келген. Таға, келіңіз. Ассалаумалейкум, ағайын туғандар. Арген, Адина, мынау салған үйіңір майлы сүтті болсын, ағырдыңыр. Үш жерден ұлыйлы қыз шығарып, ақар-шақар болып. Алла тағалам сілерді жаман көзден бұл сөзден сақтасын, келешеңер ген болсын. Шундай ұрық туғанды чақырып, жақшы ушундай нерселерди кылып, тойлорду кылып, ошол жерде бирге бөлүшүп, сүйүнүшүңөрдү отурайлы. Тынч болгула, аман болгула, ден соолукта болгула. Чоң рахмат, тағарыңызды билдиребиз. Ортого бир бийге чакырайын сизди. Жалпы келген мейман менен чоң, сиздин урматыңызга төмөндөгү музыкалар жаңырсын. Кана келиңиздер эми. Тайыныбыз менен чоң бийлегендерге той электирген бийликтерибиз бар, келиңиздер, кабыл аласыздар. Кана келиңиздер. Той башталды, ой бий башталды, келиңиздер.
Жымыда междер бармаңыз әлі. Аға жүр пері баласы. Қызыл көйлек кигенің, қызықтырып биледің, адырғаны жоқ байланып, арбалғанын биледің. Айреу жасамасы. Чеберек сал, көзгім меніп қал, чеберекте чеберек сал, көзгім меніп қал. Ағағаны кигенің, ақыл есті биледің, ойда жашты кигенің, ой сезімді биледің, гүлі күнді ертісің, гүліне келдің. Чеберекте чеберек сал, көзгім меніп қал, чеберекте чеберек сал, көзгім меніп қал.
беребиз, бар болуңуздар ар дайым ушундай. Тойлор кут болсун баарыңыздарга, тойлор жугуштуу болсун апалар. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, аябагандай мына эми той элесинин көңүлүн алып, сону биле бердиңиздер. Дагы бир жолу тойлор жугуштуу болсун баарыбызга. Арген менен Адинаны ушу үй майлы сүттүү үйдүү куттуу болсун, ушулерде жакшы тойлор болсун. Кыз чыгарса келин алсын. Чорпа домин. Албетте каар болгондон коркпо, каарылга жетпей калгандан корк дейт. Мына эми биздин апабыздын акбатасын алдык. Ар бирибизге кабыл болсун. Үйдө дөбө кылдыйда чөйлөк болгон биздин эми мына бир туугандары бар. Катарыңыздар менен сүйлөй бериңиздер. Нурлан ажы агабыздан баштайлы. Азамат экебиз, Ильяс экебиз. Катарыңыздар менен. Нурлан келсиздер. Ана эми жеңелерибиз да ушул жердеби? Жеңелери атын атасаң боду сүйлөт дейт. Лариса жеңебиз, Наргиз жеңебиз, Венера жеңелерибиз, баардыгы ушул жерде. Келиңиз. Арген, Адина апа ушу ак үйүңөр куттуу болсун. Жакшылык дасторкон жазылган ар дайым тойлор болсун. Ден соолукта болгула. Ушу үйлөрүңөр мындан дагы кийинки жылы көбүрөөк чоңураак кылып, эки этаждуу бүтүрүп койгула. Ошо баардык өзүңөргө насип кылсын. Кыздарды чыгарып, балдарды үйлөгөн жакшы той болгон үйлөрдөн болсун. Ушу агыймар майлы сүттүү куттар акадыр жакшы үйлөрдөн болсун. Агыймарда дайыма тойлор болсун. Ошол үйдө Адинагыңар бул үйдө кыз чыгарып, ушу оголдун, кыздардын жакшылыктарын көрүш насип болсун. Ушул үйдө бир туугандар менен, жеңем менен дайыма жакшы күндөрдө, жакшылык тойлордо ойноп күлүп жүрүш, өмүр сүрүш насип болсун. Чоңурак өкүлүнүн карашын билдиребиз. Өкүл атам өз атам бүт сырымды сизге айтам дейт. Мына эми өкүл оголуңуздун тойлору кут болсун да бир жолу өкүлүн өзүңүз дары болсун сөзүңүз. Келиңиз өкүл ата. Той кылып атасыңар. Жеңе, Арген, Адина бүгүнкү ак өргөңөр кулдук болсун, ак жол той болсун. Ушул үйдө жалаң гана жакшылыктар болсун. Бакыттын үйүнө күлкүлүү чыгып турган үйлөр болбосун. Арген экөөң узак жашап, бактылуу болгула. Сенин пешинеңерге төрүңөрдү көрүп болуп, жеңем аман эсен болсун. Аллахым узак өмүр берсин жеңеме. Ушу бир туугандарыңар менен, тууган уруңар менен аман эсен болгула. Бактылуу болгула. Ак үйүңөр ак жолдой болсун. Чоң рахмат. Биздин дагы акелерибизден бири бар. Элезеге калып көрүн берели. Андан соң биздин жездилерибиз бар. Батабы, апа, Арген, Адина ушу ак өргөңөр бийик болсун, ак жолдой майлы сүттүү үй болсун, ушу бала чаканын өмүрүн берип, ушу үйлөрдө жаңы тойлорду өткөргөнгө Кудай насип этсин. Мына бүгүн келип, көп жамаат келип, батасын берип кетишти, ушу баталар кабыл болуп, ар дайым үйүңөрдө жакшылыктар болсун. Чоң рахмат. Эми кийинки кеп кезек элбетте жезделерибиз бар. Жезделерден кеп кезегин суналы. Жезден уже везде дейди. Особенно акча керек кезде. Тарсынкердин баары тамаша. Эми ушул жездебизге мен ыраазы болдум. Чындыгы эртеңден келгенде эле укам келиңиз чай ичип дейт. Көрсөм жездебизге кызмат кылгандар инсандардан бирөө окшойт десемчи. Жезделер дайым ушундай болсун. Эми мен мына төрдө отуруш керек, сейде болуш керек дебестен, мына жезделерибиздин кичпейлигиңизди караңыздар. Өзүң кызматын кылып, дасторконуна мынакей чайын алып даяр болайын деп самоорун жагып эртеден бери отурун жарып, чайын кайнаткан жездегерибизге ыраазычылык билдиребиз. Жездеге келгиле. Иля төрөйүн, мактап. Марге, Алина, эне ушу салган сарайыңыздар, баардыгы жакшы сөздөр, өзгөлөрдөн өзгөчө салган, башкачадан башкача салган. Şu kılınan bir dileğinizde şu anda dilek olsa şu ortasına amançılık olsun. Çoğuna faydalı olsun bizi cilizde bekencizde geliniz. Özümüzü kalıp geliniz. Assalamu alaikum cemaat. Hoş geldinizler. Argen, Adina, şu abimler, Arjol'da evlerden olsun.
тойлар болсын ушул жерде кыз чыгарып үйлөгүлө ушул айтылган кабылдоонун баардыгына кошулам. Ар дайым ушу тойлордо кызматта жүрө берели. Жакшылыктар болсун, жамандык көрбөйлү. Чоң рахмат. Жезделерибизге бир ыраазычылык билдирип кол жаап койбойлу, кандай дейсиздер, Бали азаматтар, жезделер бар болуңуздар. Эми кыргызда кыздын атылуу, кыргыздын мырайымай кыздын чачылык дейт, кыз сыйлабасын багып деп биздин Арген экебиздин эжелери бар. Алтынай эжебиз баштаган, Залин эжебиз коштогон. Эжелерибиз ушул жерде турган жерден эле микрофон сунайын. Gelin жол береттеримби. Кымбаттуу туугандарым, урматтуу төрт күндөрүм, баардыгыңыздарга той майрет болсун. Тойдун болгонунан боло турганы кызык деп, тойго 3 күн мурда келгенбиз, бир туугандары. Күтүп атабыз, мына бүгүн акыркы меймандарды чыгарып отурабыз, дагы 2 үй мейман күтөбүз деп отурабыз да, Кудай кааласа. Мына жакшы Арген иш баштап, ак өргөсүн өзгөртүп, кайта дагы жаңылап үй кылып отурат. Арген садагың болойм. Бар бол, бай бол. Апа, ушу ак өргөңөр куттуу болсун. Арген, Адина, тапканыңар Аллахым берекесин берсин. Ушинтип жакшылыктарга насип болсун. Тапканың мол болсун, мол болсун. Баардыгың бала чагаңар менен, баардыгыңар апа алсаңар аман, 12 мүчөңөр бүтүн болсун. Бала чака мына ушул үйдөн кыз чыгарып, уйлап, Куда сөөк күтүп, ошо жаркылдап жайнап жүрө бергиле. Эми Куда кааласа той башталат деп кызы уулу бойго жетип турат, Арген менен Адинанын Куда кааласа. Аргендин үйүнө дайым эле тойго келели баардыгыбыз. Тууган урук, Куда сөөк баардыгыбыз. Эми Куда кааласа баардыгыңыздардын үйүңөрдө ушундай той болсун. Той баардыгыбызга жугуштуу болсун. Үй бүлөбүздө тынччылык, аманчылык, эл журтубуз тынч болсун. Баардыгыңардын жүргөн жериңе той болсун. Анан апам ошо аксакал башы көзүбүздө бар болуп, небере, чебере, кыбыра, туура көргөнгө апама насип этсин апа. Бакубат, бактуу өлөттүү болуп, ушу бала чаканын кыз күйөө балдардын сүйүрматын көргөнгө Аллахым узак насип этсин апам. Эми Арген Айдина Садамгуловна экөөңөр ушул уул кыздарды кандай деп ниет кылып чоңойтуп атсаңар, ошондой ниетиңердин баардыгы кабыл болуп, ушулардын жакшы урмат сыйын көрүп, ушу апа менен атамдын жолун берип, Куда менен Куданын жолун берип, ушулардын жакшы сүйүрматын көрүп, бакубат, дөөлөттүү жашоо насип этсин Аллахым. Баардыгыңарга Аллахым ушул жерге келип, жакшы тилектерди айтып, пата бергендердин баардыгы патасы кабыл болсун. Şu pata менен өсүп, өнүгүп жүрө берген. Бар бол. Чоң рахмат эжебизге ыраазычылык билдиребиз. Залин эжебиз барбы? Эже келиңиз. Апа, Арген, Адина, бүгүн ушу үй тоюңар кут болсун, агылыңар кут болсун. Ак жол той, жакшылыктар көп болгон, үйлөрдө болсун. Toylor olsun, daima uyuyor burada. Özüngörgө den sooluk, bala чакаңар менен тынч аман болууга, den соолукта болууга, тапканыңарга Аллах береке берип, ушу апам башыбызда болуп дайыма пешенебизде төрүбүздүн көркүп, сый-урматтын ээси болуп, аман эсен болуп узак өмүр сүрсүн апам. Ушулар менен үй бүлөңөргө тынччылык, аманчылык, береке берейиз. Үйүңөрдө көп той болсун. Сый-урматыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми ардактуу меймандар, коңшуларга ыраазычылык билдиребиз. Кетпей турсаңыздар бир аз бийлемекпиз. Эми азыр дагы болсо кепкизген бул жака суналы биздин жеңелерибиз бар. Эң улуу Лариса жеңебиз. Жеңеңиз. Оми, кайдын, Адина, эне силерге şu ак жол той болсун, агылгылы, канча күндөн бери жакшылык кабыл айтылып атат. Ошо кабылдардын баардыгы Аллахтын кулагына түгөл менен илинип, эч кемебей кабыл болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула. Самат, мен уксам. Жеңелер келиңиз, катарыңыздар. Самат 1 минут анан кийин. Ошол менен сүйлөсүн, кошуналар бар. Assalomu alaykum, hurmatli qo'noqlar, hurmatli eне,
мына сиздердин балаңыздын үйүндө Арген Адина сенин үйүңөрдө той болуп атат. Үйүңөр жакшылыктан жакшы үй болсун, майлуу сүттүү болсун, үйүңөрдө дайыма жакшылыктар болсун. Баягы алыскы туугандан жакынга кошуна дейт. Биз эми алыскы кошуна болсок дагы мурдагыдай эле жакын кошуна болуп жүрө беребиз. Үйүңөрдө дайыма жакшылык болсун, тойлор болсун, дайыма жакшылыгыңарга келели. Рахмат. Үйүңөр майлуу сүттүү берекелүү үй болсун, а? Чоң рахмат. Эжекелер келиңиздер. Арген, Адина, жана эне, эжелер баарыңыздар ушул үйлөр насип кылсын, ушул үйлөрдөн жакшылыктарды көргүлө. Дайым канча адамдар келип ушулар тилек каалоолор айтып ушулар Кудай кабыл кылсын. Силерге биз жакшылыктарга эле берип турабыз.
Шолпонбай экөөбүз баштаган жамаат кош келипсиздер, дагы бир жолу тойлор көп болсун. Мына сиздерге да ушундай тойлор жугуштуу болсун. Аябагандай сонун бийледиңиздер. Ыраазычылык билдирем. Mayli. Kameraga жалгап не дейсиз şu Arge менен Мединаның Адинаның агыргос кут болсун. Бала чакасы менен кыз кыркыны менен тууган руу менен бактылуу болсун. Şu ар үйдө ушундай тойлор болсун, жандастаркон болсун. Баары биздин көңүлүбүздө жаркырап турган күндөй болсун. Şu тойлорго келе, тойлорго келе бүт туугандар, бүт туугандар. Şu ne deysiz şu? Baktıl olsun şu. Karma ekoz alasmış. Bu olsam, arıktagı ılay su olsam alaylı bir. Документальный болуп атат, алып атат. Албай койгон. Акка бере коран, бере коран. Men deydi. Sizde başlayalım. Birinci başla. En çok giy olam. Bir ukam. Ailem bir şey. Niyet kılıp, tilek kılıp kalada, niyet tileklerini versin. Tungba ya? Şimdi sarayda başka o sal koya. Kırmızı aytat bak. Şimdi urgaçısından basına. Oları böyle, şu üyleri böyle, şu kazımın geldim, kötürlersin. Ondan canağımda 5 yıldan keyin de sizler 2 yılda birden gelip gözünüzü boşaltın. Birle katmayın yaşasın, biri katmayın. Onun var, kayıp buldu, bir oldu. Üçürüp kalsın ha? Ayağın kişiler ulaşınca şeytanlar ulaşıp gitti. Cön otursanız ya. En sağlıkta olsun, iyi kutlu olsun ha. Ken kara. Körüp çık. Cana siz söylegenden ben birinci Tamam, bekendeyga bunu ikinci gün ola. Şaşıklar olsun. Tungba ya? Sağ olun. Üzerinde Allah'ım tövbe olup yaşlıklara gelip böyle. Kaçıp kana? Alma şelçik olsun. Ana bunu dostlar mı? Olsun. Ağacak neyini kıratıyla yaşlar? Parçaga beraber olsun. Şu işimler var. Allah'ım olsun. Yaşlıklar olsun. Maylıs büyülerden olsun. Ayısmı topaklı olsun. Ağaçı kalın. Yayını görsün. Eminle çıkarsın. Başının da bir sana şimdi olsun. Hayırlarınız vakıfta polisini cahsızlık ismini gezesip verin. Rahmat babamıza. Bir davul çıkıyor. Cil kal söyle. Cil kal. Cil kal bol. Cil kal oğlum kara. Oğlum kara. Söyle. Atayı boru boru degen. Ne deysiz şol dostum үйү ак жолто үйү болсун жакшылыктар гана болсун бул жерден уул үйлөп кыз узатып жакшылыктарда эле ушул тойлоруна күбө болуп жүрө эле баарыбызга ар бир үйгө ушундай тойлор насип болсун жакшылыкта да көрүшүп жүрө берели сизге да ден соолук эл кызматынан жүрөсүз сизге дагы сиздин ордуңуз бөлөк Şu üç balıklar Kırgızistan'ın yakşı tuğanları şu şu. Eko baktılı olsun. Uğul üylep kız çıkarsın şu uyda. Toylar olsun abi ama. Şu önce bir kubilet şu altın mekirden de şu hıda koyla. Özüm buradayım dediniz. Ama akıstarım dediniz. Sözünüzde turuvayız be. Şu tuğanlar şu. Adam ne çakırdınız? Caz gülünde caynağan camalımdı. Bir görmesem ormanda kalamındı. Yoluna bir gelsen ne bağlar. Hey, vaktinde şunca hayadın mı? Hayadın mı? Hayadın mı? Gez gelgende ekimiz gezeşer biz. Al gündürdü ekimiz eseşer biz. Yoluna bir gelsen ne bağlar. Ey, o vaktinde
Şunça hayadın mı Timur? Hayadın mı? Hayadın mı? Ulap ket. Geldinizler ey. Toyga ey. Bugün toy bugün. Бұл жерде бізден Ташболат экөөбүз баштаган, Боронбай экөөбүз коштогон меймандар, катарыңыздар менен бул жака камерага келип бериңиздер. Каалоо тилекке орун берели, эми аксакалдаштырып, агаларыбыздан кеп-кезек сиздерде болсун. Рахмат, ассаламу алейкум туугандар. Арген, келин бала, ушу аксарайыңар өзүңөргө куттуу болсун. Майлуу сүттүү, баяндуу үйлөрдөн болсун. Ушул үйлөрдө дайыма тойлор, жакшылык күндөргө ээ болгула. Ушул үйдө кыз чыгаргыла, уул үйлөгүлө, ошондо дагы ушул жерге келген туугандарың, бир туугандарың, жора жолдошторуң, жоролоруң келип аз да болсо салымыбызды кошуп, кызматыбызды кылып, сен сыйымды көрөлү, тынччылык болсун, дайыма ошо ден соолук чың болсун. Рахмат сага. Арген, мына көз бир тууган кошуна болуп калдык. Эмне дегенде мына салган үйүң кут болсун, майлуу сүттүү болсун. Ушул үйлөрдө дайым жакшы күндөр болсун, тойлор болсун. Уул үйлөсүн, кыз чыгарасың, тойлор көп болсун. Үй бүлөң менен тынч бол, аман бол. Ушу салган үйлөрүң небере чеберелериңе чейин кызмат кылсын. Майлуу сүттүү болсун, той кыласың. Арген, не дейсиң мына? Бүгүн баарыбыз ушул жерге сен ушу салган үйүңө куттуктап келип отурабыз. Şu salgan uyuң mайлуу сүттүү, буттуу, баяндуу үйлөрдөн болсун. Мына улуу аксакалдарыбыз жакшы сөздөрдүн баарын айтып кетти. Сөздөрдүн баары сага кабыл болсун. Мына эртең менен катмыда дагы жакшы Куран немелер түшүрүлдү. Ошолордун баары, ушу берилген дуалардын баары ушу силердин үй бүлөңөргө кабыл болсун. Ушул үйдөн эми мына кыз чыгар, уул үйлө, ошол тойлордо дагы ушу жоролоруң, жора агаларың баарыбыз чогуу бирге болгону Кудайым өзү насип этсин. Арген, кимде-ким түрсө билегин, Кудайым берсин тилегиңди. Жакшы каалоо тилектер айтылды. Ошолордун баары кабыл болсун. Амин, амин, амин. Мына абдан жок катмыларды өткөздүң, мына тойлорду кылып атасың. Арген, азыр уз көпүрүктө дагы айттым. Сен мени жүрөгүмдөсүн, сен мени бир комшумсун. Бул жакта келсең да комшу болуп каласың. Жакшылыктар көп болсун ука. Мен өзүм эмне кааласам ошонун баарын сага каалаймын. Кыздарды чыгар, уулдарды үйлө. Ошо күндөрдө ушундай болгон ака, ука, инилер, ушу жоролоруң тик туруп беребиз сен үчүнчү. Жакшылыктар көп болсун. Ушу майлуу сүттүү болсун ука. Орустар айтат го, белый зависть деп. Ошондой. Бул жерде тургандардын баардыгы ичи таза адамдар турат да. Сен үчүн сыймыктанып атат, сен үчүн урмат сыйга ээ болуп атасың да ука. Сен биздин ушу жоролордун бир тууганы болуп каласың, укабыз болуп каласың, бир тууган укабызсың ука. Жакшылыктар көп болсун. Арген, короче, мындай видео тартылып атат да. Анан меме көрөсүн, баягы мен дежурный варианттарды айтпай эле коеюн, эле кут болсун, андай мындай. Мен башкача бир вариант айтам. Мына үйүн карасам эле ошо молодчик, красавчик. Жаңы меме менен салдың. Асырына отурганым туп-тура салдың да. Баягы жоро отуруш меме кылып. Эмне дейин? Ден соолук каалайм. Бүт жакшылык каалайм да. Үйдө жакшы салсын, ата-энеңе, атаңа, апаңа бүт баары жакшылык каалайм. Ден соолукта бол, укам. Тойлор ушул Кудай кааласа бүгүн той кылдың, эртең болсун, бүрсү күнү болсун, бүт жакшылык каалайм да сага.
Ана неме видеода жүзүгүнүн вариант айтпадым, көрдүңөрбү ата? Мына үйдү карагыла билем, вообще билем, молодец. Жакшы болсун. Бул орусда билин силин менен кошулуп атат да. Кечирим сурайт. Бир кыстырмада мебе кыргызда жакшы макал бар да. Атаң өтсө өтсүн, атаң көргөн адам өтпөсүн депчи. Аргена атаң менен мен жакшы саламдашып калды, мемор кылып калды. Ушу ака кол жүрө берелик. Чоң рахмат. Мына экөөбүз орусча аралаштырып калып тек айтпадыбы? Ага, от души дейт. Той иесин куттуктаңыздар эми. Агалар не кылабыз бир аз бийлейли, кандай дейсиздер, Чоң рахмат анда. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Ошондой тойлор агайлар сиздерге дагы жугуштуу болсун, уул үйлөп кыз чыгарыңыздар.